Ngiyalukhetha unyazo luhle lasezulwini. Amen. Bantwana abayingcwele enkosini, indaba inkulu kakhulu isebuhleni. Ngicela bantwana benkosi useyiphakile umshumo lasezulwini. Sekudala uduso lasezulwini kimi nawe lungenile, angazi manje ungakangeni kuwena. Siyagijima kakhulu bantwana bakaNkulunkulu, lo khulumakho umfana nje omncanyana unegama la ekhaya olinikwe ngamakhehla la ngemuva, umshumayeli ugina empangeni kwesenkosi uMthiyane umshiya ziqala amatshitshi namajongosi esazisweni thempele mayibonge inkosi. Ngibonga unene ziyahledla zibuyele emnganeni, untuthwane zenbiza phansi amaphela ambiza phezulu, ubaba lo ngizalakho. Mangathi angimbongi ukube namhla ungiguqile emphakathwaneni ekhaya, siwumsebenzi wezandla kababamkhulu. Bantwana bahle basezulwini entombini yakwamhlongo sebonakele singatholakali, kodwa uthi wagijima washona kuyo iseyinyanga izulu, wayosibika ukusicela kuyo. Uthi kumalo wafika ebusuku ephethe into enhle emhlophe, wathi ungiphathele kahle lento yami ngoba amathuluzi ami engizosebenza ngawo. Uthi kufika into yasezulwini igqoke isikoshe esayo lesi isigqoke kube sengathi simaruni, kodwa sima straight print abheke phansi. Namhla nakho ngimile lapha abantwana bahle basezulwini, ngizocela ngengoma nje ivesi libe linye bese ngiqhubeka nokugijima. Ngithe ngiqale ngibonge ekhaya ngoba mawushanela kude njengesundu kungcolile ekhaya akuhambi kahle. Fanele ngibonge ekhaya lapha ngiqhamuka khona, luthi uyazi wemfana bonge ekhaya. Nikhona enkonzweni bantwana benkosi. Laphinde ngizodlula nje lapha, ngiyakhuthuma ngizodlula nje lapha, laphinde langigada futhi lona ugagane langigada ngibhazwa zigibe ngamanxeba awu7. Zaze zakonfirma zathi usefile, bathiwa ufile, zabiza ngegama elingcolile lengcanga, zathi ufile, bathi ufile, zathatha 4,000 enganguphethe ephaketheni, sahamba nawo kwasami mhlathi kaMakisa yangivusa yangimisa phezulu. Yaphinde futhi ngaginqika nemoto ngo-2024 16 May kwakuyele nyanga, yaphinde futhi uthe ngiginqika phezu kwey'ntaba, yehla njalo ibulo liphuma isonto, yehla njalo iyoshona phansi. Bantwana benkosi, uthi nomama bantwana bahle basezulwini ngaphesheya wasemakhonini, uthi wabona ngesigqoko esimnyama siqhamuka phezulu sizinsilo siba u4 siyoshumayela, isiqhamu esigqoko simnyama safike samaphansi kwesihlahla sisinaye, sasigaxela khona le moto, asesehla sizinsilo ngashembe asisijududa. Kanti masifike enyokeni bafika unyazi ngasibiza, nathi bafana bami ngiphazamisekani kwikharavani ngoba ngiyavunula ngiphumelelana ngoba bese kubona ukuthi impilo iyahamba bayibonga inkosi. Hambisani lezi zindaba nyakala ufika senilokhu nginangazelela ngenhliziyo thiwaphuma lapha thiwangena lapha namhlanje sesizwini lonyazi bayibonga inkosi.
ngoma ithema lifika le ndoda emhlophe lafika phezu kwepulazi kwehashi esiyehlela phansi esimbona ukuthi awuyena umuntu osemhlabeni umuntu osezulwini esikhipha isigqoko esikhumula amagaphuzi faka isikhindi sayimambala esisondela kuye lathi baba nginenkinga selokhu ahanjela unkosikazi wami emhlabeni njalo ntambama maliphuma ilanga lishona malithi liyashona ilanga ungena ngesango abesephela phansi kwegceke ngingabisambona ukuthi ushonaphi esithi esikwatini esihamba nebhulu ebesiphethe amafosholo sithi sizoshaya babamkhulu esithi namhlanje asahambe matabami uphumusi wakho ndoda wathi nankana wathi asahambe matabami wayeseshona khona wayesefika phambi kwamabhlomu lapha eceleni kwendlebhulu wayesengena phakathi wayesethi gqubhani lapha asezekopha wayesethi gqubhani lapha asezekopha sakhipha amatala benkosi amasukesi amabili awu-2 miliyoni wathi bantanami lo nkosikazi wakho wahambe egqibele mali manje mndenini yakini komelungu akangenile ngoba bamhlehlisa abathi akazokhuluma ukuthi mali wayibekaphi kusukela namhlanje awusaphinde umbone yabo nginkosi yesabatha egameni loyazi amen yakithiwa ngetabathi basezulwini ey'ntabeni zasentanda ithima ifika entanda ayisiyesinga yasinga phesha kothungathi ithima ithiyesinga ithi badawami nabonela thungathi ukuthi kwenzakalani bathi babasiboni sibona iy'nyoni wathi badawami ngabasemhlabeni makithi ngiyabuka ngibona iphefumula abantu ayingenile ezulwini asabe esiphuma ngevalelemu esiguduka njalo ithema ifika endaweni esegayideni baseqhamuka ikhehla lasemgazini lathi wendoda laba abantu hamba nabo abangaphezu kwa-300 uba yisaphi ngoba nansi senteleza forest kuleli yahlathi elimnyama kunendoda ehlala phakathi enezimu ngakho-ke ungabe sadlula lapha phakathi eyihlabelela ingoma ka-183 ethi holalela zulu holalela ubethethe ngezethu uhosia sifunga magawethe sishamahlokohlo ayingaseninzibuka dimana losenzana khona aqedile manu sizwangubazana umayizaka ndabuka kwakuyindoda kwazula igame ngamakhosikazi awu-43 eyabona ushambisile nephansi yathi shembe namhlanje ngaphuphutha kodwa ngithiwe inzalo yami yonke ngiyifaka kuwe mayibonkosi ithondala bathi bayifika yayisime phakathi isifesi ihlathi ngoba nilapho nje lonke amagamenu uyawabuka ushembe ubuka ngisho inhliziyo yakhe engimisile mayibonkosi onke amagamenzi ayotsheni wadini batoleka esandleni sakhe ithi phepeni lami esandleni sakhe ukhona ukuphila kwakho konke okuhambayo batala bahle basezulwini yayisima isiphethe isandla sayo yayiseyibiza le ndoda ephakathi ecathini sekuphume konke umphakathi endaweni bathi impela sala sikholwe mayeyule ndoda ushembe inyanoma lomuntu ngoba usehlula amabutho enkosi yendawo lapha endaweni batala bahle basezulwini bayisemiza bayisethi bataliyose phuma mntanami sikhulume bataliyose phakathi ecathini ukuqoqela umbulani wasekufuna pheza lo muntu ongibiza ngegama likababalo baba ngabe ngubani batala benkosi bayisephuma indoda imakhakaka imbobo zemkhonto beyibhaza ngapha nangapha yeza kuye ithe bayifika kuye yafika hlala phansi ngezinga wathi mntanami kwenzenjani bathi baba ngasuke emakhaya ngiyofuna umsebenzi eThekwini woswenzani pho wabulala abantu abangaka abagcwele ihlathi wathi baba ngangena umoya wobulane wathi mntanami asabe akabange sabuyele ibhataliyose phakathi ehlathini wabe sengena phakathi emkhunjini kababamkhulu wanqamla njalo wawehla nogagano bathiya uthe bayifika emfuneni loyifela behleke wayifika ingenisile uphakathi ubhataliyose uthe bayifika lapho wayesethi batabami niyafuna nisikhona silofuna solele mazimeleni wathi baba ngiyafuna wayesethi basebethi siyafuna nkosi wayeseshona phansi komfula wayesefika esekoshama wayesecabula amanzi kathathu wayesewatitha phansi ekhuluma nabasezulwini wawusiyaphakama umfula wayintaba ngapha wasefuleka umgwaqo omnyama wayesekeyikene asezangene zonke zabalelanga phakathi wonke nobhataliyose ayizamshona wonke nabakashembe uthe wayefika ngaphakathi ngaphandle komfula esayinqedile ukuyiweza umuntu omdala wathi emadoda nafunela ukuba ukuthi kade sihambaphi wathi baba siyafuna wathi phakama ngaphakamile komnyama abaleka amadoda awugaqela phezu kwamabheshu agaqela esihlahleni wathi uyayini madoda asebuya amadoda washaya umfuleni wafuna umoba uthe befika emanzimeleni wathatha le ndoda ushaya
ngamkhipha badala benkosi umuntu kuphini amthathe amfake ezulwini wathatha indoda ayithathe ehlathini ebhataliyose wathi sondela ebhataliyose wasebuthinte wasentshita kathathu ngehlombe lakhe wathi 1 wathi 2 wathi 3 wathi sala ebhataliyose ulishumane lonke nelesimazimaleni utshela abantu ukuthi ngubani sephuthume nyakatho basala ebhataliyose walishumane lonke nelesimazimaleni utshela makabuya wafika ebhataliyose usephethe abantu abawu-200 wabathatha wabaphosa phakathi esibeni lesasiwele kuso ifana behleke waqanda lapho wathatha ingena komthathu wayinika ubhataliyose umvangela udume lo besebenza edlangeza high school ngapha eceleni nasevasithi womzalo enalo khehla enokubhataliyose bayibonga inkosi yasebuhleni bamanazaretha amen yakithima ikhamkhathi abayakisa bantwana basha basezulwini igijima eyidabeni asatya ijima ifika ijima tabami iqala likusize ligijime ntalisuthi niyamthengela umlungu abathi bakhula nimtshela ukuthi kuthe makayidayisele lonke liplasi athi wayifika lesizwa athi baba usithunywe umr Shembe uthi mdayisele lonke liplasi wayisethi umlungu akusobe ngayidayisele umuntu omnyama akusobe ngayidayisele ikafani bidlale mufa manifika kuye uyabuza uthe batabami baba uthe akasakudayisela umuntu omnyama ahlonipha iy'nto zezulu leli elekafani wathi batabami nomlungu uzofunda nqonde sengiyahamba jabo Shembe bese noPetro noJohani ngosekuseni uzofuna imiso 4 uzayinokuthola uzofuna ibhenqola angeke sakuthole uzofuna intanda angeke sakuthole uzofuna gospel angeke sakuthole uzofuna phameli angeke sakuthole wafuna useni bagula iy'nto sembile wathatha itruza wavalisa kwesisi wagijima washona ibhenqola akamfika wafika amanazaretha washona intanda akamfika washona egospel wabuya uthe befika wagijima washona eThekwini wahotela waqasha iflethi uthe beqeda uqasha iflethi ofreseni washona phameli wamfika wathi uthini mntanami wathi baba Mr. Shembe kusho ibhulu wathi Mr. Shembe ngicela sihambe senkantolo emzinto siyosayina iplasi ukuthi angibuyele ezandleni zakho wathi ngolwesithathu asesehlabelela athi ngibongela uJehova ngomsa wakhe uthi asiphakade asesegijima aseshona khona njengoba ifika afika sayina leli plasi esesuka wasetshela uzamisa wathi zamisa tshela bonke abantu abaneli plasi ukuthi kuthe bangadelisa abantu wathi uzamisa baba ngizobhala incwadi ngibatshele kunendoda okayifakwayo ephakathi kuleli plasi ngiyesaba ukungena kuyo wathi lalela wezamisa akithi wena mawuthandaza ntambama uthi lalalathi wathi baba wathi ntambama wothandaza uthi lalalathi hamba uyibhalele le ndoda nayo uyinike le ncwadi eyunyanga eyayibulala abantu kuleli plasi idume ngokubulala wathi wayifika uzamisa wafika wayinika yathi indoda ikhanda imithi ihleli phezu kwesigxingi wathi funda wena wayifunda uthi uMr. Shembe wonke umuntu okuleli plasi makadelisa abantu wathi uthi uzamisa uzongithuka wathi namhlanje ulwambele ngashoni waguguzela isisu uzamisa wakhala amadolo wathi ngimtshelile uShembe ukuthi ngizawubulala le ndoda wagijima washona ekhaya washona ilanga nangempela washayela amanqamu uzamisa eselikhumbula indaba washawulana nathi wangena endlini engane walala wasendoda yasithatha isilwane sokuqala yasiphosa phakathi kwegceke ithemba isisiphosela uzamisa wabe selimile ugakhane phakathi kwesaka lubegcekeni luphethe isaka nelokhu enkulunkulu okuthiwa inkone i-enti wasithatha uShembe ubhombela isilwane sokuqala wasibamba wasifaka esakeni waphosa indoda yenyanga iphosela uzamisa wasithatha ubhombela wasifaka esakeni yaphosa indoda wasithatha ubhombela wasifaka esakeni wathi ngesesithupha isilwane yakhala kohambela naye ethakatheni yathi wendoda uzamisa ubize inyanga namhlanje angiyazi inyanga ukuthi ngiyaphi wathi awuphinde esakugcina wasithatha waba usejamile ubaba mkhulu wasifaka esakeni wayisema esebhela indoda yami indoda yaphela ubaba mkhulu wasekuseni ikethe yashiya kanjalo yabaleka yaphuma eplasini likababa mkhulu waphila udamisa uzamisa ngegama lenkosi endole yasebuhleni amanazaretha ulyazi lwezulu ameni. Uboma kwamaphe kuhle phatho. Ngibingelele wabona bakakhulume mabebe khona sana. Ebisilondweni esibona namhlanje la.
usuwakhulu isikhumbuzo lapho ngene bafundisi bavangeli bashumayeli bakhokheli amen. Uzocela nje uzinamkhulu kamazulu amaningi isonto sesizini sawalisa Lombalo kupela umbala semgazini kama siku mtanga siku ayike besaqamba igama ke lesisiku bantwana benkosi namhlanje usukhulu ofuna ukuthi umuntu nomuntu atomle lapha azikho ukuthi wayibeka phi ngabelashela umkhandlu ngoba kuyakunjalo mangabe kuthiwa isikhumbuzo kuba yileyo nkosi leyo oyawudonsa indaba zawo ukuthi ngezwe kuthiwa inkosi ethile isikho sezikudela ubabamkhulu ke hayi indaba zakhe ungeke uyikhethe ngoba uyena muntu wokuqala emhlabeni wathi kushambe 1986 esithuma lapha etimeleni wathi alofuna ibhayibheli ngoba ngiyangibona ibhayibheli lalo xwayini ngafuna ibhayibheli wabantu baduswe ibhayibheli bawubuyiswa yilo futhi isinyanga ezini kushambe uNkulunkulu basisho siqinisile futhi nakafithi lo mafunda isitabelo ja71 asifundi kusufunda incwadi uGenesis 1 verse 1 ilapha kuphela komshebe ukuthi uqinisile mangabe ethi mina bengikho umhlaba ngezulwini ngoba khona mina bese ngikho yetho Genesis 1 verse 1 Nistabelo 71 yebo Nkosi yami umumthanda zingakaqini izintaba waphakade wangithoba ngingukuqala kwendlela yakho ngingumsebenzi wakho wasendulo ingakaqini imimango lemthombo yamanzi ingakapompozi ngamandla
intombo emfula ingakapompozi ngamandla Yebo. uJehova wamdala ngaphambi kwendlela yakhe Yebo. ukujula kungakabibikho ukade sekuzelwe engakalezi lelizulu kanye nalomhlaba Yebo. elanga lingakakhanyi emkhathini welelizulu lenyanga ingakakhanyi emkhathini walomhlaba Yebo. eqaleni uThixo wenza izulu nomhlaba umhlaba wawuyize uyicenge kwakumnyama ebusweni bamanzi Kwakumnyama ebusweni bamanzi. umoya kaThixo waya wahlala ebusweni bamanzi Yebo. wathi uThixo akube khona ukukhanya Kwase kanjani? kwaba khona ukukhanya Nkosi ngusisi. Bantwana bakaNkulunkulu, akukho ngale kwashela. Eke sisho sonke la singamanazareti ushembe wakwaNtantala. ngiyalukhetha unyazo luhle lasezulwini amen bantwana abayingcwele enkosini indaba inkulu kakhulu isebuhleni ngicela bantwana benkosi useyiphakile umshumayeli lasezulwini sekudala uduso lasezulwini kimi nawe lungenile angazi mali makangeni kuwena siyagijima kakhulu bantwana bakaNkulunkulu lo khulumakho umfana nje umncanyana unegama lala ekhaya unikwe ngamakhehla la ngemuva umshumayeli ugina empangeni kwesenkosi umthiyane umshiya ziqala amatitshini amajongosi esazisweni thempele mayibonge inkosi ngibonga unele ziyahlehla zibuyele emnganeni untuthwane zenbiza phansi amaphela ambiza phezulu ubaba lo ngizalakho mangathi angimbongi ukube namhla ungiguqile emphakathwaneni ekhaya siwumsebenzi wezandla ekaba bamkhulu bantwana bahle basezulwini entombini yakwamhlongo sekonakele singatholakali kodwa uthi wagijima washona kuyo iseyinyanga izulu wayosibika ubusicela kuyo uthi kumalo wafika ebusuku ephethe into enhle emhlophe wathi ungiphathele kahle lento yami ngoba amathuluzi ami engizosebenza ngawo uthi kufika into yasezulwini igqoke isikoshe esayo lesi isigqoke kube sengathi simaruni kodwa sima straight print abheke phansi namhla nakho ngimile lapha abantwana abahle basezulwini ngizocela ngengoma nje ivesi libe linye bese ngiqhubeka nokugijima ngithenga ngiqale ngibonge ekhaya ngoba mawushanela kude njengesonto kungcolile ekhaya uhambi kahle fanele ngibonge ekhaya lapha ngiqhamuka khona luthi uyazi wemfana bonge ekhaya nikhona enkonzweni bantwana benkosi lwaphinde ngizodlula nje lapha ngiyakhuthuma ngizodlula nje lapha lwaphinde langigada futhi lolu gagane langigada ngibhazwa zigibenge ngamanxeba awu-7 zaze zakhonfema zathi usefile kwathiwa ufile zabiza ngegama elingcolile lengcanga zathi ufile kwathiwa ufile zathatha u-4,000 enganguphethe ephaketheni sahamba nawo kwasami dlamhlathi kamayekisa yangivusa yangimisa phezulu yaphinde futhi kaginqika nemoto ngo-2024 16 May kwakuyele nyanga yaphinde futhi uthe iginqika phezu kweyintaba yehla njalo ibulo liphuma isonto yehla njalo iyoshona phansi bantwana benkosi uthi nomama bantwana abahle basezulwini ngaphesheya wasemakhunini uthi wabona ngesigqoko esimnyama siqhamuka phezulu sizinsilo siba u4 siyoshumayela isiqhamuka esigqoko esimnyama safike samaphansi kwesihlahla sisinaye sasigaqela khona le moto sasesehla sizinsilo ngashembe sasisijududa kanti masifike enyokeni bafika unyazi ngasibiza nathi bafana bami ngiphazamisekani kwikharavani ngoba ngiyavunula ngiphumelelana ngoba bese kubona ukuthi impilo iyahamba bayibonga inkosi hambisani lezi zindaba See
iwele lami lapha phasha ukuthi ngiyaqala ufika senilokhu ngilangazelela ngenhliziyo thathuka lapha thwangena lapha namhlanje sesizwini lonyasi bayibonkosi ithiwa ingabuka abantu abasebenziswini ngabula phakathi ayidabeza kakaza bayidabula phakathi kweplasi nebhulu bayisebenzibona nebhulu bayisebenzi baba nangumuntu ohamba nebhulu labantu ngabe ubheke empina bathi ibhulu ugijima bafana bagijima abantu abahle baseswini bagena ethini bethatha ihashi lalo elangisa ibhamu basagijima nebutho basehamba sephutuma ikhamhlathi kabekisa bathi abahamba naye baba napa abantu besa bathi badabama inkonyana mesibonini efuna ukuzokuthi ubisi ngoba isikosakade loma ithema lifika lendoda emhlophe lafika phezu kwaKristu kuyo nayo incwadi zenza abapostoli 2 verse 29 kuwe ngithi ngifunga isifungo sokuthi ngiyomisa uKristu bona abayizona akekho ngangobhobela abayizona uKristu uzalwe nalo izwi likaNkulunkulu ushembe ubevele uNkulunkulu noma namanje sithi uNkulunkulu nje kufanele basithi uNkulunkulu ngoba alikho ibandla emhlabeni kunamhlanje eligcina imithetho egqiloshela alikho idabelele into ngamela ukubonga kaphelele idabele 150 yiphi inkonzo enza umsebenzi wale ngebiza awufunde uNkulunkulu 150 njengoba sengedlulisa ngoba akekho omunye ongathi uthi asigcine imithetho kaNkulunkulu ngaphandle kwashembe isihlabelelo sesabatha verse 3 ithi mesabeni uJehova ezulwini ukuze umthandayo ikwazi lokho kusho uNkulunkulu wakusho uAbraham ethe Abraham ngifuna leyo ngane yakho uIsaka uyenza umhlabelo wami wokushisa Ngumfana uJehova udumiseni uThixo endaweni yakhe engcwele yebo udumiseni emkhathini wamandla akhe yebo udumiseni ngezenzo zakhe zomkhawe yebo udumiseni njengobuningi bobukhulu bakhe yebo udumiseni ngodumo lwempilongo ya udumiseni ngogubhu nangomkhathi ya udumiseni ngesigubhu nokusina isebethi alikho ibandla elenza umsebenzi kaNkulunkulu njengoshembe hayi sibaningi ngabe ngiyaqhubeka ngokunye nangokunye ngicela ukuthi ngibe lapha ngehlele ngezansi inkosi kusilokhu elizwini amen Akube uhle ukuphakama kwamava engcwele amen. Kade ukuhamba iskavetha lapha kwethu. Skavetha ke mangabe sihamba phambili siyawona umgwaqo. Simbe nje. Kuthi imoto eza lapho ngemva kwesikavetha la uhambe khona izolokhu ihamba igumuluqeka nje. Hayi kodwa uManazaretha siyayazi le ndaba akhuluma ngayo. Njengoba silapha nje singayo ukuzobabaza ukukhulu kukaNkulunkulu esiphakathi kwabo ayibonge igama lonyasi. Esikhumbuzweni sikabo bamkhulu uyiphonsela umshumayeli wathi akube inkonzo yabashumayeli. Seniyabuza lapha kwabuza laba basenza kwakuthi ngenibuke ukuthi abekho nabakhona abagqoke njengami ngale ngizama ucasha. Kodwa bangcwele abahle enkosini kulokhu kuhamba esikukho sakwenzelwa ugagane lokwathiya umqalo wendlela ibonge igama lenkosi. Yake yaba indoda nje
yasezweni, yake yaba indoda yasezweni. Kodwa yathi mangabe ineminyaka eyi12 u12 waseqala kuyo lapha ngaphakathi esifubeni sayo wezwa kuguquka umuntu, wakhuluma wathi akathandaze. Yabelele insizwa lamayekisa yasiyathandaza, yakufunda ukuthandaza, yakufundiswa yilo muntu lapha ngaphakathi kuyo. Wathi makuhamba isikhathi ngelinye ilanga wabona lapha kuye ngaphakathi kuphuma umuntu obhaliwe lapha emhlane wakhe ukuthi Sheba is the way, eyohlangana nabanye abantu abalapha emkhathini, nabo laba bantu babhaliwe ukuthi Sheba is the way. Bathi mangabe behlangana lapha emkhathini base beyavumelana, yehla moya oyingcwele zathi bayihlangana lapha emkhathini zase zixoxa ukuthi uSheba ake simkhombise ukuthi njengoba yena lapha emhlabeni kusho ukuthini thina singobani njengoba sihlala kuye. Zase zikhomba phansi zakhomba isidumbu sakhe uthi wabona lapha eminwe yalaba bantu uphuma unyasi lwakhomba isidumbu sakhe. Sathi masikhombe isidumbu sakhe sase siyaphenduka sakubonakala siphethe uzimphethu. Bathi Shebe lesi sidumbu yasibona yini? Wathi yebo ngasibona. Wathi sinjani? Wathi sibi. Wathi njengoba usibona sibi njena thina sihlala lapha ezulwini njengoba sikukhomba njena
lona lesi lo mzimba sihlezi kuwena wakho asikwazi thina ukuthi sihlale kuwe kodwa ngoba mina ngikwenzile ukuthi wena ube ngushembe ngoba lapha ngaphakathi kwakho ukhona mina shembe iselendoda yakwa usese umfoka bayekisa wabe sekufika isikhathi sokuthi ehle ashone entabeni zaseNhlangakazi lathi lelizwi hamba shembe uye entabeni yaseNhlangakazi lapho esokuficana khona yasiyehla lensizwa ngabayekisa yathi mayifika laphana kule ntaba yalinda insukwana ilindile wafika yonke uhlobo lwemoya yamninga yathi shembe uzekimi wathi shembe kangazi wabuya wayilona lawo moya wafika wathi shembe uzekimi yathi shembe kangazi uthi kodwa kwathi mase kufika onguye uthi wathi maenza lapha yana uthi kwaphambana imali phambi kwakhe uthi ngezwa yavuma iziqu zomoya kimi wavuma yonke into kimi wahalalisa amatshe wahalalisa izihlahla ngezwa ukuthi nguye lo nguye wathi mayefika uthi lo muntu wayephethe isitsha leli sitshalo lesithe kwakukhona khona isimayo weza uthi ngase ngihlala ngumfoka amayekisa lapha phansi wetshe uthi ngase ngihlala ngalinda lo muntu wenza wathi mayefika lapho phambi kwami wasefika wabeka waguqa wathi mayeseguqa wase esehlephule nesidlo wangidlisa sona wathi lezi zinto ebezikade zihalalisela yena zase zihalalisela mina manje na lezi zinto mangabe sezimhalalisela kanjalo lezi zinto wase siyaqala wamfundisa uthe samfundisa wathi lapha emzimbeni wakhe wabona kwehla ubisi waphuma ubisi lapha emzimbeni wase yambuza lo muntu lona wathi shembe uyayibona ukuthi lento ephuma kuwena wathi shembe hele ngiyabona wathi hayi ubisi wathi haya kulona ubisi wathi lona uzothi mawusuka lapha wehlele emhlabeni uyoshumayeza abantu uzothi mawusuka shumayele izinto abantu ebese laba abantu abazokholwa abazovuma bakulandele bayobe sebegqoka ingubo ezimhlophe njengoba siyigqokile nje wathi uzothi mangabe ehla emhlabeni uyakubantu emhlabeni uzofike nebe uwe nawe ube ngoba lapha ngaphakathi kwakho kukhona mina shembe yesha letsizwa ngabekisa yathi malifika phansi ticaba lapha yaphansi wasebe lapha phansi lapha kuleya ndawo esande sadlula kuyona thina wena ongakazi uyibone sayibona thina wathi mayifika ngiyambona ngamehlo engqondo wathi mayema lapha wasephenduka wabuka phezulu kuleya ndaba wathi ngikhuphuke lapha ngumfoka nhliziyo wathi kodwa ngithema senehla sekuyisa abantu bonke mayihamba fika ezweni lakithi kwamaphumulo lapho kuphuma khona kwafikana ehamba lo umfundisi omkhulu umngoma ungwaseziyoni wathi mayifika hayi angiyekele kaMngoma ngoba izothatha isikhathi kusekhona umvangeli phambi kwami wathi mangabe umngoma ezwile noma izwe lizamazama lithi kukhona umuntu othi mayeke wafika wakuphatha noma ngabe kuphethwe ukufakuni umayeke wakuthinta lo muntu ugula kuyaphela kwase kukhuluma abantu bangaphe babovini ezweni lakithi kamaphumulo benengane egula lengane sihlule nyanga yahlula dokotela yahlula bonke abantu base beyakhuluma abazali bayo bathi sesihlulekile ngalengane asisazi ukuthi kufanele senze njani manje na ngoba sekuphuma enkomo waphuma mbuzi waphuma yonke into asazi manje na wathi umngoma waye insizwe yaseweseli yeyinkonzo ezithize zizohamba ngephasika bezohamba bengapha ko South Coast base bethi laba abantu bangapha ngakithi ezweni lakithi kamaphumulo emabovini ngoba ubuyahamba yenkonzweni wosithathela lengane ufike udlule lapha ePhakameni ufike uyishiye lengane lapha ePhakameni ngoba thina sesehlulekile uthi wasasebenza kwe3 kwezwakala ngaleso sikhathi
okanye inhliziyo ezimashumi ubombela usitimela samapondo inkunzi yakho zezinye emantshwebeni wathi mangabe umngoma esesakhile lesi sivumelwano nalaba bantu bakangubane mangaphosisi weswakala umdala wensuku wathi bantu bami ake ninginikezeni lo mjiva waseyawuthatha umjiva wawugqoka wathi bantu bami lo mjiva unjani ukumfanela na sathi ngabe uyakufanela Nkosi waseyiphinda wayikhumula le ngubo wafaka enye wathi bantu bami nginikezeni lesasivatho wamnikeza wasigqoka wathi bantu bami lesi sivatho sinjani siyakufanela bantu bami wathi sathi siyakufanela Nceku waseyikhumula wathi okwesithathu esegqoke esithathu wathi kulungile bantu bami ibeke lapha ukuthi uNkulunkulu ukhona umfundiso omkhulu ozayo lapha ngaphakathi ozofika lapha wase kuyahlalwa zadlula insuku ezintathu wase kubonakala kukhanga indoda yakwangoma omfundisi enkodweni wathi mangabe eqhamuka umngoma ezongena ngesango wezwa kwehlitshe lapha emva kwena yathi gqinsi phansi uma eza engena kulo muzi wasekuthameni efika kwendlamhlathi wafika isilwane esithule simbuka nje sangoba nje isilwane sathula sathi mntanami uzweni mawungena laphana ngesango zonke izolo aziphe esangweni yathi ngizwe kwehlitshe lehla lapha ngomhlanje lithi gqinsi phansi wathi awugoba uNkulunkulu besisizolo kuwe uthi umfundisi uNkoma ngabe sengiyacabanga ngathi ihlobo lomuntu lona owazi izolo zami kusho ukuthi lo muntu uyakwazi nanokusala wami uthi ngesikhathi ongumngoma ngesikhathi ekuba uthi wayephenduka lo muntu kwesesikhathi abe umuntu omnyama aphenduka abe uMlungu abe uJesu aphenduka wabe seshiye eswathweni kubo owayekulo bishop khona umngoma wase kwa umfundisi omkhulu walapha kashaya bayibonga kaBenkosi sikula uNkulunkulu njalo kaNazaretha ngoba lo uNkulunkulu wathi mangabe lo uNkulunkulu esibuyela namhlanje na ulo uNkulunkulu othi mangabe into imnyama athena imhlophe lo uNkulunkulu lona esingayo ubhombela usitimela samapondo othi noma ngabe ubuno kubonjani mhlawumbe wawubulala insizwa mhlawumbe wawenza lokhana kodwa yena umayeke wathi ngiyakuthanda akuthi uthi angiphikiswa muntu ilo uNkulunkulu esikuyena amaNazaretha esize kuye owathi kwenye insizwa eyayingakholwa lensizwa wabe sefika kuyo wathi mayesefikile kuyo wathi mntanami wathi uyabona mina angiphikiswa muntu uma umuntu ngithe umuntu ngiyamthanda noma ngakubeka kubiboni wathi lo muntu wathi ezulwini kuzwakala mina lokho engithiwe sekushilo angiphikiswa muntu nalapha emhlabeni angiphikiswa muntu wathi wena ngiyakuthanda
wathi wena ngiyakuthanda muhle umuntu othi mangabe ngaphakathi kulendlu njena abe nothando uNkulunkulu athi mayembheka athi ngiyamthanda unonhlanhla lo muntu othi ma uNkulunkulu ekambuka nje ngeso lakhe athi hawu ngiyamthanda athi ngiyayibona lensizwa wathi lensizwa noma isengena lapha na esontweni lami igqoke kahle indle uBrentwood igonistep sayo izaba wathi ngiyambona lo muntu mayesezongena ethempelini wathi lo muntu ngiyamthanda sikulo uNkulunkulu njalo maNazaretha uthi lo uNkulunkulu mntanami ngiyamthanda njengoba ngithi ngiyamthanda njena angiphikiswa umuntu mina emhlabeni nasezulwini akekho umuntu ongiphikisayo wena ngiyakuthanda into engenza ukuthi ngikuthande kuwe ingoba uqotho ngakho nginikeza ingane yakho nginikeza ingane yakho ezohamba kuloku kuhamba kwami kusho uBombeni isitimela saMpondo sisesikhumbuzweni sakhe maNazaretha ayibonge igama lenkosi uthi nginikeza ingane yakho ezosala ihamba kuloku kuhamba ngoba wena usuyahamba emhlabeni njengoba ngithi ngiyakuthanda njena noma ngabe umunazulu ozini kodwa mase kusho mina shembe ngathi ngiyakuthanda hayi ukuthi uyongena ugijima uma ngabe seyidlulile lapho usiyambiza lensizwa ibiza undodana wakhe uthi mntanami uthi ngicela ukukutshela ukuthi sengizohamba mina emhlabeni kodwa kufika umuntu wathi lo muntu ushembe wathi lo muntu umqali wendlela wathi lo muntu uyangithanda ngoba ngiqotho manje wathi angikhiphe ingane yami ezokuhambela kuloku kuhamba manje ngicela wena ukuthi uhambe uyokukhonzela ekuphakameni uyokukhonzela kushembe ngoba mina esami isikhathi sesiphelile sokuphila emhlabeni sengizohamba ngekhaya ikhona lensizwa ihamba ngalo lelivangeli alibonge igama lenkosi lensizwa ihamba njalo ikuloku kuhamba sikulo uNkulunkulu njalo keMaNazaretha owathi mangabe efika umngoma behamba nomngoma wathi umngoma esegula wathi umngoma kade ngihambile ngiyobheka indlela engizohamba ngayo sengiyekhaya ngithe uma ngabe ngisendleleni asengifica abantu amaNazaretha eboshiwe lamaNazaretha abanye bangithethisa bathi nje uwe owaqinisa umthetho ngabe kasikho lapha uthi ngize ngathi mangifika lapha abantu abami ngafika kukhona umfundisi omkhulu ngakhipha isambatho sami esithize ngamembathisa sona ngoba ube ngasambethe lutho manje abantu bami njengoba ngilapha njena bengizohlola indlela bengiyobheka indlela engizohamba ngayo mase ngiyekhaya wathi abantu abangangibheke lapha esikhwameni sami ukuthi isembatho esithize sami sikhona yini sathi ngane kasikho wasehamba yakungoma wathi ingoma asahambe manje la awuthandini ukuthi sihambe na siye lapho ekhaya wathi isihlalo sakho sesilungile ngoma wathi ingoma hankosi ngesaba ukuhamba nawe wathi ingoma yathi inkosi yamaNazaretha uBombeni isitimela saMpondo unkuzi yakwazi ezinye emantshwebeni ugagane lokathiya wathi ingoma njengoba awufuni ukuhamba nami ngoba ngicela ukuthi ke usize ungabusaganwa ngoba ungaganwa umakoti loyo ongowesithathu oyofika ukugane akaseyoba njengalaba makoti uyofike akudlisa umuthi athi wakintando usubabusa ubone lo muzi okhazimula ebengibizela kuwo ukuthi asambe ngabo ngoba isihlalo sakho ngoba bese silungile ya bese yala lensizwa yakwangoma umfundisi uma esalile wahlala isikhathi wasese umngoma umfundisi wakithi ingqwele yakithi uxexo lakithi ngathi mase kufikile lwangaba izwi likashembe ngiyabona lwangena ngapha laphuma ngapha ngoba wathi mayebuka ngamehla akhe wasebona intombi yasiyamgana le ntombi yathi mayisemganile le ntombi wasekufika kuye lo makoti wasekwenzeka lokhu
uNkulunkulu akhuluma ngakho. Wathi ungabusaganwa-ke mngoma balungile lamakhosikazi akuganileyo. Wathi ungabusaganwa nebala umngoma akaze akuzwa lokho. Uthe mangabe uhamba isikhathi nomakoti wasemakha lento lena ekuthiwa intando, kanti bantwana basephakameni intando lapha ekhaya kayikho. Leyo zakhela yona iyangcolisa mina. Wathi intando yalapha ephakameni ukuthi wena uthanda umkhwenyana wakho njengokuzithanda nawe nsizwa, uthanda umakoti wakho njengokuzithanda wena. Manje nsizwa isiyehlelweni eloshwa nebala nomakoti waba yileso simo uBhumbelo ekhulume ngaso kwase wangangena ezulwini. Uma engasangena ezulwini lensizwa yasiyakhuluma ugangane lo selukhona lathi umngoma akekho ezulwini. Hawu umngoma akekho. Wathi hayi wathi mangabe ekhuluma waseyaphika. Wathi umngoma akangeni ezulwini. Yathi inkosikazi eyayimazi yathi hawu ubaba akakhulumanga kahle ngoba kuba lo muntu okhuluma ngaye kwakuNkulunkulu uqobo lwakhe siqu sakhe. Akazange akhulume kahle. Wathi ekulaleni kwakhe waseyambona umngoma uma ngabe hamba ngendlela ezulwini. Wathi lapha ezulwini wase kuvuka isilwane endleleni yakhe. Uma ngabe kuvuka lesi silwane samvimba umngoma kangabe sangena ezulwini. Uma engasangena ezulwini kwase kuyagcwaliseka kule nkosikazi ukuthi hawu uBhumbela wathi umngoma kangaganwa. Wathi hawu ngoba kangaganwa lo ozayo uyofika mdlisa imithi. Ngasidlisa imithi yasibulala. Wathi mangabe engasangenile ezulwini umngoma kwase kuyakholekwa kule nkosikazi ebikade iphika ithi ubaba akakhulumanga kahle ma ethi umngoma kangenanga ezulwini. Wathi hayi umngoma yavuka lenunu eyayinamafutha ayakhiwe le nkosikazi eyayakhe intando yasimvimba umngoma kangabe sangena ezulwini. Uthe esentabeni uBhumbela unyazi lase liyakhuluma ngalolu kwala lensizwa lusentabeni kiwo lonyaka. Lathi lensizwa yana ukuhamba nobabamkhulu ngoba ukuba yahamba nobabamkhulu ngabe ekhaya kubo ekhaya lakhe izingane zakhe zonke ngabe kaziswele lutho. Manje-ke wabe sezuza isiqalekiso njengoba izingane ziyafika namhlanje nakusasa zizobika ukuthi azihlezi kahle, ziyahlupheka ezisemzini, ziyabuya emganweni zizohlala lapha ekhaya. Manje ngithi namhlanje kusuka namhlanje ngithi lelo jele alithele lezo zono ngiyazigeza namhlanje. Ngiyacela uBhumbela azigeze kusho umnyazi Thenani nabantwana bahlale kahle bathole inhlala kahle, abangasebenzi basebenze, abaganile bahlale kahle emzini. Yilawo mazwi maningi amazwi alonke igama lenkosi. Baba wazela Nkosi. Yelela ubaba
abefundisi abakhona, abavangeli, abashumeli, abakhokheli, ibandla lonyazi bezulu. Amen. Yebo bekuhleke ukuzethula nje bese ke ngiqala uNkulunkulu angiphe bona kuba ngizokusho, kodwa seliyeka ithula lo phambi kwenu uManazaretha amahle baye bathi umvangeli, lo baye bathi umvangeli usuka ey'ntabeni zasezazi awongithi eThekwini. Ngokwendawo ejwayelekileyo eyaziwa ngamaNazaretha, la ngikhona ngokumiswa uNkulunkulu ungimise emzini wakhe okuthiwa isesibukweni. Amen. Endwedwe. Ngiyabonga abantwana abahle, ngifike la kulezi insuku nje noma phambi kwayisolo kuleli zwi lalapha kunomuzi wakithi okhona lapha eGoli sikuwoke. Sasisiba nesifiso sokuthi sobheka ngakuphi iGoli ayakuyona into yethu siyaziyo. Base basho ukuthi cha ngizobheka endawo ethize ngizafica amaNazaretha khona. Kungalolo thuba lokhu uNkulunkulu azivumele nathi sibe khona enkonzweni enkulu angaba isikhumbuzo somqalo wendlela. Amen. Lo Nkulunkulu ke amaNazaretha okhulunywa ngawo umqali walelo hambo njengoba esihlabeni sithi Nkosi Baba sikelela ubaba nongezule endabeni engenayo indawo. Ngelinye ilanga ubaba mkhulu, indaba kababa mkhulu ke ziningi kakhulu ngokuzwa abadala. Ilanga ubaba mkhulu bambamba ebanjwa zinsizwa, ubaba mkhulu ehambe elala emahlathini, ehamba ubaba mkhulu efuna mina nawe, lala emahlathini ehlupheka kakhulu. Baba mkhulu wathi mayibanje lezi insizwa lezi zambamba, zasamthola lo muntu owuhlanya, lo muntu owenza lokhu nalokho, besho izinto ezimbi ubaba mkhulu wengazenzi. Lambamba ubaba mkhulu lezi insizwa esizimise ebhonweni. Bone nami lo muntu okhathazayo lapha befika ubaba mkhulu ehlezi esaphumule. Zamama zasebhoneni mayifika ebhoneni zithi nami lo muntu ohluphayo, zithi ibhoneni lethinda lo muntu kade ngezwa ngaye. Bophela lezi inkabi zami namzane ibhoneni ngabone nalabantu bengabona uNkulunkulu lona. Wabe seyibophela ubaba mkhulu bephela ngoba ubaba mkhulu wayihlonipha kakhulu. Wabe seyibophela inkabi njalo nomzane uthi ke uMlungu hamba yolanda imboni uzamlapha nakule ndawo ubaba mkhulu azodlula kona, uzodlula esiqiwini. Esiqiwini ke khona sonke inhlobo esilwane esithi masibona umuntu sibona inyama kuzona. Wabe seyibophela kubaba mkhulu. Namhlanje nje bakusesikhumbuzweni sakubaba mkhulu. Wabe seyibophela ubaba mkhulu, wathi mayibophela ubaba mkhulu waseyibeza zamlandelwa ngabamba ngisho intambo. Zase zamlandela inkabi. Waseyanqamola ubaba mkhulu ongena phakathi esiqiwini. Befika lapha esiqiwini ubaba mkhulu wabe seqhamuka amabhubesi izinkalo zonke. Athi meqhamuka amabhubesi athi mefika ubaba mkhulu aseshaya indlesheni ubaba mkhulu akuguqa. Othi ubaba mkhulu
ngideda imhlatha bhekela nasezantsi wasukela ngebhubese ibhubese mina shaya inkomo yaye ku front line eshayela lapha phansi uthi babamkhulu webhubese wena ushaya inkomo umlungu ngizofika ngithini umlungu ozala ngibophe wakhipha babamkhulu wadonsa inkomo wayibeka phansi wase bophela ibhubesi amabhubesi ayekhona ayeze kwabamkhulu ukuthi kwasekuyinqwaba esigcwele la ize kwabamkhulu webhubesi usushaya inkomo umlungu yafa izofika ngithini umlungu ozalana umlungu uthumile uthi ngiyolanda iinkuni zakhe bamkhulu aselibophela ibhubesi manazaretha njengoba silapha yokuphelele hlale unabe uphelele mawulapha ekhaya wasiyalibophela babamkhulu baphela ibhubesi waseyibiza zamlandela labo babamkhulu njengoba zimlandela ulandela amabhubesi umnyakazo utshani phansi amabhubesi aphezela babamkhulu wafika wayithatha babamkhulu ethatha awethunywa umlungu wabuya nakho wanqamula khona lana ukuphelezela amabhubesi amkake ngapha nangapha bathi babamkhulu beqhamuka wabona umlungu esevrandi umlungu uyaxakeka uthini imfishane kangaka iphi yankomo ekathi ngaphambili lana amajoka siyaxeka lokho kunyakazayo lapha notshaleni yini wabona umlungu ukuthi awuye amabhubesi wabaleka umlungu wawunganegameli nokuvula ifastela wathi befika kwabamkhulu wathi ngeke kaNkulunkulu ngiyabona ukuthi uthunywe uNkulunkulu kaqe ibhubesi amabhubesi aphindele esiqiweni qhubeke nomsebenzi wakho asesizweni manazaretha ushembe uNkulunkulu shembe uphelele uNkulunkulu ilanga lamalanga ilanga lenze isimangaliso kabe emzini kababa ubaba sengicabanga ngokuphana ngisegoli ukuthi uyehlala phi kulezi ndaba evakashile abafowabo asimazi uDwe kwakukuphi uliphiso ubaba abafowabo bathanda baba wami-ke ozizalayo sizalwa inkosi thina yakashamasi abadala ubaba mhlawumbe bayamazi Nkosi endala yakashamasi eyivamisile ukuhamba neqadi noma nechulu ngelilanga ubaba-ke ngoba athenga nje wavele wakholwa waqala ubaba kwabakhona izinto nje eyidliwayo ababeyithanda kuleso sikhathi kodwa ukubizwa kwakhe ngendabeni yokubizwa kwakhe ukubizwa kwakhe kwabakhona abafowabo ababesebenza la eGoli bathanda ukuthi inkosi siyafisa inkosi ke sivakashele noma umfowethu asivakashele entabeni seGoli nawe siyathanda ukuthi avakashe eGoli bathi ukuthi-ke ubaba bafika abafowethu banginika konke lokudla esasikuthanda sukudla kanti abanye babo bafuna ukungifakela ushevu ukuthi ngife ngiphelele khona la kule lizwe uthi-ke ubaba-ke sadla lokudla uthi ngasengiyagula uthi ngagula kakucaca uthi ngiyafa ngifela khona la uthi ngalashwa babengilapha izinyanganyana zazikhona kule lizwe uthi kodwa kaze kube khona ukusinda kimi
uthi ngabe sengithwala sengigodukisa sengiyekhaya kodwa bathi bangifike ekhaya ngabe sengihlala ekhaya njengomuntu nje oselinde ithuna uthi kwaba khona umunye ubaba wangasekhaya uShangazi owezalwa umkhokheli wasethi mfowethu kunganjani ubuye kuNkulunkulu kunoNkulunkulu okhona emzini osekuphakameni ubaba wabasebanalo lothando kodwa wathi mebiza exoxa nezinduna zakhe ukuthi ngiyahamba sengiya ekuphakameni zathi induna Nkosi njengoba suhamba uye emzini osekuphakameni ushebo sensamanzi namafutha kuphela kusho ukuthi iNkosi sesiyavalelisa kuyo ngoba lokufa okusenkosini kufuna umuthi uthi baba sengihamba baba sebengibeka ekamu wona ngifike ekamu basehamba bengangithula kuNkulunkulu abantu bengithula kuNkulunkulu kuseyilanga lithi ilanga iNkosi sinibekile endlini bathi baba sesindekele ekamu uthi nitshele iNkosi ukuthi ngizofika ekuseni kusasa uthi abe seyifika-ke iNkosi ilanga namalanga yafika ekuseni yafika ubaba bayigula yasemxoxisa Nkosi izwe lakhe linjani uthi mxoxisa zonke izinto lezo uthi ngalesikhathi emxoxisa ngaphakathi eziswini khona iphi eyayilwa ngesikhathi emxoxisa kuyaliwa lesiswini yena akazi ubhungu lesiswini yena yaqoqa indaba ufike la nenkosazana naye inkosazana iguqile la uthi uthele egenelo sethi inkosazana hamba ekhishini uyokwenza itiye ubuye nenkomishi uzinalo la yabe inkosazana usasala saxoxa lana nenkosi ngixoxisa wabuya nalo itiye wasethatha leti unika inkosi Nkosi phuza leli tiye sengiyahamba mina uthi kwaba ngeke siyahamba inkosi wasethatha indishi yabekwa la phambi kwakhe lase laguquka itiye esiswini sakhe ngaso leso sikhathi yathi kuhlathela inkosi laguquka itiye lasebenza umsebenzi omunye wabephimenisa ekhipha ukhontetha akabuyise uthi baba wakhipha isigaqa senyama sathi bhuluqu zaze zabantathu mabe uthi imbakalo ngasenyalala ngafa aquleka nje bahamba batatulula betatulula lesigaqa lezi abafowabo kuyatholakala la ukuthi hawu into ephumile esiswini senkosi uphume wabonakale ikhanda lijumbukile kanye nomzimba kanye nomsile mabeqhathanisa ukuthi awu inkosi kade idliwa yinyoka besesiswini sayo sikhuluma ngoNkulunkulu maNazaretha uNkulunkulu esimkhonzayo Osinika ilesethi
emhlabeni nasezulwini. Ithi insizwa umkhize embumbulo kwesikaMakhanya isigodi. Umkhize sisebenza naye. Umkhize kuyaliwe ezweni lakubo. Uthi umkhize sebe udlela imithi kakhulu kodwa hayi ziyaphela insizwa. Uthi kimi ke weshubi ngiyacela ukuthi ungisize ungise kulo nkulunkulu wakho. Bamthatha umkhize ngamisa enyangeni yezulu. Uyafika uyabika umkhize, baba kuyaliwa lelizwe lakithi baba, kodwa ngesonto elizayo ngiyahla ngiye ekhaya. Nami ngomunye obaliwe ukuthi ngizobulawa. Umkhize ithi inyanga yezulu kuye, ufuna ngenzeni ngisize ngani? Uthi baba ngicela ungilekelele ngoba ngiyezwa ukuthiwa uNkulunkulu, nami ngithi uNkulunkulu. Ithi inyanga yezulu uliwa ngesikhathi senu, ngizohlangana nempi. Uthi babe ngivamisa ukuhlangana ntambama. Uthi ngizofika eli ke mina ngizofika ngizokulekelela. Yahamba lensizwa yekhaya. Ngathi uhambe nenkosi. Yahamba lensizwa, ithi ke lensizwa ngithe mangifike ekhaya ngafike ngibasa umlilo ukuthi kwakubanda kakhulu. Ngabasa ingomane yomlilo eminyango ngenhla kwesibani. Ngabasa umlilo omkhulu, umlilo masingawona. Uthi insizwe bese sihamba naye siyempini, uthi kuwukhalo nendaweni yakubo. Uthi wezwa qhamuke insizwa zingena khona, uthi uthi umlilo luhlezi, uthi umlilo ukade ushebe uthi uzoqhuma ngebhanoyi noma nemoto yini. Ubuke ibhanoyi edlulayo, ibhanoyi edlulile eCape Town, ibhanoyi leyihambela ibhanoyi. Yena ukade ushebe uthi uzohle ebhanoyi. Ithi ke lensizwa ngathi ngisahlezi uthi zangena insizwa zingena kulo mfana esihamba naye. Uthi ziyeza zezathi ji uthi zawu kanti seziyambulala. Uthi aqonda lensizwe zeza la kimi ekhaya kithi uthi ngihlezi lana ngithatha itshe ekhulu itshe elingaka ngahlala kulona ngasengothi umlilo. Ngiyendabeni uthi ushebe manazareshana sihlangana into enzima kakhulu nenkulu ukwehlula. Ozeza lezi insizwe zigcekeni lapha ekhaya zakugijima zeza legcekeni lapha ekhaya uthi zabuka uthi zeza ngabe uzangena endlini. Uthi ngihlezi ngothi umlilo la mina zingena ekhaya nje ngiyayibona ngoba veze ngisegcekeni ekhaya. Uthi zeza ezinye zeza la emlilweni akuwona zabezothi umlilo uthi zotha nami. Uthi le ndebeni uthi iyakunesizwe yekhulumayo ithi hey hlala phansi manyakazi thuthi. Uthi ngihlezi ke lana uthi lehle uthi yeza enye isizwe uthi yafika yahlala la kuyena yahlala athi size wayizwe uthi uyahlala lensizwa kumina yothi umlilo. Uthi ngayizwe uthi hlezi phezulu kwami ngaphela phela. Uthi kumina weshu ushebe uNkulunkulu, ushebe wamenza waphenduka wamgiba wabe yitshe. Amen. Wangabonakala. Lo nsizwa sinayo nje lesonto liyasonta. Amen. MaNazaretha amahle, angifuni ukudla isikhathi bantwana benkosi. Kodwa namhlanje lo usuku olukhulu likaBhombela. Usuku olukhulu lesikhumbuzo sikababamkhulu owahlupheka kakhulu lapha ezweni lakithi eNdwendwe. Kunendawo ekuthiwa iseMapholiseni khona. Inkosi uBhombela wehlala ngaphansi kwetshe, ngaphansi kweyihlahla. Kunetshe elangaphansi la afika ahlale khona. Abeke ishubhu lakhe laphana awayeliphatha
nelantela lakhe oweliphatha abehlala khona. Kuthi ngenye imini insizwa zihamba njena zasezambona lo muntu ngoba wabona izitha zakhe zase zizama ukuthi zihambe zo reporter endwedwe ukuthi nekhona lo muntu sezimbonile umuntu oyisigangi ungaphansi kwamanje. Bathi bebefika amaphoyisa eza lapha yana ethi azobamba lo muntu ogangileyo ababembisa ngayo. Beqhamuka njena ubabamkhulu washintsha kwabamabhunu bathi beqhamuka ubabamkhulu wajika kwabamkhulu wangaba ilolu hlobo lomuntu waphenduka kwabamkhulu waba umlungu. Bamyeka babothi uNkulunkulu bamyeka phansi. Sihlangana nento enjalo ke bantwana bakaNkulunkulu, ukushembe oNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. Amen. Lethikizwi singabuyisela inkonzo kusho izwi labaphathi balapha ekhaya. Amen. Isihlabelelo 88 inkosi sobusisa uphama kwebandla. Yezanini Dina zizwe nonke
Sibonga.